siya sa persona ni Barangay Captain Honorable Sunny Uy, papadisan san mahusay san pag-o nga ilihar nga sangguniang bayan. No other than our very own Nicole Madera Palieta. Kurat siya ngayon. Yes, this is Barangay Kablangan Fiesta 2025, Mondragon, Northern Samar, Waray TV, subscribe. Dako nga salamat, Kapitan. Magsugad man sa naton SD member, Honorable Nicole Madera Palieta.